Dilarang keras mengcopy atau reupload ulang dalam bentuk apapun tanpa ada kesepakatan tertulis dari Sukrawan Official Studio.
sayang di hati tu sing ada hane menimpale sekat adi meninggalé jani adi megana ini beli satya mengantosan merawat starter di matan beline tu sing hidayah beli tresnane ane pegang ampuraya baye beline malu ada untuk sekalinya hati jani adi megana dini beli satya mengantosan merawat starter di matan beline tu sing hidayah beli mengasapa mewali hati kapening beli lan sambung buen tresnane ane pegang ampuraya
malah rindune ulian ketemu ngajak ilo idaman hati. Sunar gala nanyunare rikala diraka ketemu ajak dadua saling beri dugi tresnane bersih. Lian kena beline adi girang jani man metemu sebel keubadin sakit malah rindune ulian ketemu ngajak ilo idaman hati. Para padine jege
jani nerima abang tuh sing wimpi dan meseselan di subane iraga mekurenan saya Wali nerima untuk kejani Mireng tu sing ada jodoh iraga membesikan dumada wekasan sida ketemu dia jani nerima abang tuh sing wimpi dan meseselan di subane iraga mekurenan saya Wali nerima untuk kejani Mireng tu sing ada jodoh iraga membesikan dumada wekasan sida ketemu jodoh iraga membesikan dumada wekasan sida ketemu
atine sebab ngenahan untuk kejami adik ande sayangan beli megatan tali tresnane sakit hati beli tusing hidayah nana. Berana adi ninggalin dewek beli muda pikiran adi nerima tresnane suci mirip berdiwas beli ane ngerana ya. Adi ipidan ditolong seeni iragas datang toga serindu nejani mekejan suba ilang sangkani ngadi ane kerana yang mudah di hati nyakitin kena beli. Sebenarnya adi ninggalin dewek beli muda ipidan tadi terima tresnane suci mirip bentiwas beli ane ngerana ya. Adi ipidan ditolong seeni iragas datang toga rasa rindu nejani makajan suba ilang sangkani ngadi ane kerana yang mudah di hati nyakitin kena beli sebab atine sebab ngenahan mundur kejani adik ade sayangan beli megatan tali tresnane sakit hati beli tusing hidayah nana sebab atine sebab.
tresnani sumpah buah muda alas balik meninggalin tiang sekadi lu tanpa ji bani magadi wara puing mewali. Tak dilas beli mengalai pendidikan tiangi tapi mempuaran tiangi murid beli ne buah tresnani ragani ijening bagus ane tanpa dosa yang dadi penunas tiang pewali je beli subani jani hati beli nyakitin tiang yen among to tiang mengayahi urip puniki mula suksera ken beli ijani tresnani sumpah buah muda alas balik meninggalin tiang sekadi lu tanpa ji bani magadi wara puing mewali ijani tresnani sumpah buah muda alas balik meninggalin tiang sekadi lu tanpa ji bani magadi wara puing mewali.
sida ketemu ragan adik. Kenyal subah ini mengantosan layu dudos ulian ngenang adik. Menek gunung nyebrangin segara dumadak sida ketemu ragan adik. Adik ayo mas mirah baline sane sangat nutras nain beli tuara sida hidup tanpa adik. Dong pirangan kidong tresnan beline. Nantian kapining ragan bali dinastun liune lakar nambakin tu sing jahil lang sayang ikan bali tungah ragan bali asiki ni ada di hati sing ada nelenan tuah beline lakar sayangan ulian tulus tresnan bali tekining tiang ne makada tiang jatuh tiken bali sing ada kena tiang ilakar ninggalin sujati
sin mati ulian beli buin badunangan di subane nasine dadi bubur kudian buen ngale dinone dibi kadung super beli laksana ngalahin nadi ngale anak lu lena belak batu kudian mengatepan pekat benang enu dadi sambung kadung super kadung belaksana ampurayan dewe belini adi dadi bubur kudian buen ngale dinane dibi kadung super beli laksana ngalangin nadi ngale anak lu lena mengatepan pekat benang enu dadi